First of all, ndashima Imana niyo yabanye natwe itangira match ni yoroshye ariko ataba Imana nta cyari gukunda je nangira nshima Imana. Intsinzi nziza ije ikenewe gisagara y'inyoto intsinzi. Navuga ko kugira abatoza beza, kugira abakinnyi beza bituma tugira avantage ukinana umutima n'ibyishimo. Ntabwo navuga ngo twayirushije ikintu kinini. Iyi shampiyona irakomeye, iyo utaye focus biragorana cyane, ariko twagumye mu mukino bituma kwebwe kuri side yacu bidufasha. Twatsinze amaseti abiri babona iya mbere byadushyira imbaraga nyinshi, twagumye turi focus, Imana iradufasha tubona match irarangiye. That's it. Thank you. Match y'ubushize yaduhaye amasomo. Bivuye iyo ukina volley bigusaba gutsinda bikarangira ugataha. Twe rero twumvaga ko ibintu byoroshye cyangwa gutsinda byoroshye, tuzuma amaseti abiri ya mbere turarerasha bituviramo kuba twajya Seoul. Ubu ngubu rero abatoza batubwiye ko tugomba kuguma mu mukino ntidute focus, natwe bakiri tubona birakwiriye. Uyu munsi twabikoze, twabikurikije, intsinzwe cyangwa ntabwo navuga ngo twaratsinzwe, ahubwo resultat twamenye tutashakaga nziza, ntabwo nje ko tubyifuza, ariko ubu ngubu turashimana twabikosoye. Nta kindi, n'abatoza beza batugira inama kandi turabishima Imana. N'abantu b'igitangaza namwe murabibona, gisagara n'ahantu kure nagatangaza, bakomeze batubi inyuma natwe tuzabashimisha kandi turabakunda cyane. Merci beaucoup.